Good morning, Mama Sanchi Abiyasia, Ghana Nkommo so me share me ma achibio me kai say achianso emu ye very important abebu e de share hu nkra na etimi work for visitor bibia betimi akokama etimi e de amaya adopa mi nsem no nsem akoma miensa e be ka ho na se biri omu nko ade a e betimi edisa Nkommo no me di kan enda Ministry of Roads me no ma se wo kwanso nkoso kra na fe our regional minister George Boache Nkommo akoso kama ne mabu na ewo ho no ma onyame ya adoma ahafo kwan no enche bia no ho asem no afi de ebewie pe na nkunimdi aye nyina de nti wo ahafo na wo hwe me de a me shellbo based on Nkommo akoso enrada won krakodio man me say ema nkranhye bibie di adanse se ahafo akwan no ade a Ministry of Roads ebeti asiso na afi omatime di djuma na ama yen a mfuturo high wo emiamia wodo nyina especially ahafo yen tutu stores mu na afi challenges ahodo sa baba ho nyina no yen ahafo ene ya tedene enche bia yakwan no bibia be cause me da se dem road minister na me da se da so ama George Boache ahafo regional minister Mensin Kracha also TV North wo all the MPs, Collins Dowda, Eric Opoku, Almighty Frida, Prempe, Anuachiso, Dr. Benjamin, Bano, and Afe, Bobi, Muina, Damaso Kwanso, war in Puntu Sunkwa, Modeba, for Memu. And then my men cow say, Wada, and then a Kobi DSC or Moses say, leave home Nkommo, Adea, Omoti or more, and Tiasia. It's a number tia commentational on yechre. Sa ye chronim na make out say, Uni be a person condom sa yentua akwentu a eba so na no pay no. Misrel, enye basabasa nya ntokwa bibia. O man Ghana ehia say yetimi to adwene in different sheets. Na yetimi nya adwenpo baako a ebetimi di aboa Ghana etimi akoso. Very important. Say o kodom sa demonstration akoso enena. Odi awoko ane se wonso odo agenche na eko enkofa sekan kofa tu enkofa ba kofa agyan kofa bo bia enye ne ho Nkommo ane hia baabi ya du no enioma bebre da ya prono so se ye ni bre a ye de be enioma bi ho a ense na emfata timisrew ye ntua demonstration ye gimatum but monye no woni kwan so no ma bibia ekobia no entiminya kama emfa eman na fe masada de se de ato UTAG for enim anafe Fair Wages and Salaries Commission and afi Labor Commission and a Ministry of Education. Say ye offer asinom ye nananom ye adehyenom say de edu baabi a ye nsemu bu ana ye ti ni show ne ha anopa ya ka ho Nkommo bebre ba baabi akodu no ade ehia kese pa se Ghana mampanyin kwa na na besi from king no watima ba Nkommo ni mama ho ye na no abras na akomato yem kwa na your excellency na do danko akufado na wadaroma ye dwato akwanso nkoso fi se awfo ne mofra isua de ne mpemfo isua de nyina no ye tete anafi ye ha ade a ede akoma so ye pa efise wo hwe ade sua won sem se de yesi ego na toprena ede how ne yo ne bibiri betimi abre as oman as ebusua and as ankrankra very key to us mi peja mi mu no na me ka kire majority leader se ebre wo mi ye wade nyina wo kwanso ye careful yini nyina ne fatae me ka ne ko pio social media na me ka chefia man kwada mkazi bia agro bi no mudi ba agro yes I ko ekeke e-levy I really don't want to waste time on this but painful sometimes the old say my friend o kan kra na me ye more na wasada so na nkebe de na yo ya and that's painful was Nkommo kra ye di ni wie yo ehihyamanfo bo no mo mfisa tu do wako fire nwa e-levy na utwam na udi menka pi esrem ye de o man hya mo sa mo fa ni die nso ma ye a mo ni ye ko na mo ni ye ba I will not blame you that much but there was an opportunity to say no to the e-levy cake uni nso a wo koye sa e-levy cake ne ba obi birthday a wabetu ni chintu dia ma asem kase wi abetu no sa uni nso no onyame ntia oka wo de Ghana edi agro you know onye bibia na edi agro amamuo nye sa nkwada asem na ya na de bia da ye da na di no. It's very important the times that we find ourselves in a critical moment critical times there's a lot of pressure in the system intimamo ma ye ho kwan me ye nyoma ensem fata e di unnecessary and avoidable pressure ebetimi abre Ghana achia but emuye me kan kran so achia say
epuenie bebia ene ha bebia ene ha no se nti se o ya ye ni yie o kwa ko ni yie o kasa yie o nantia nanti yie o ye adwuma ye ni yie ni nyina no se Ghana esese timi fa no ntoma pa edifra me de si ha makraw me ko